Kakong Yamonlang MCM Chairperson ka Meghalaya State Commission for Women Mscw hadin ba kalabishar sani bha tiak patiak ya ki jingkno ba jingud ki Samla kanthei ki bayale kai cricket ha ka jingpnya jang ka Meghalaya Cricket Association MCA ba kiladan na ki bor ba penya ya ka MCA ki balale akhlam akor ya ka long renyang jangki ha ki babon ki liang kini ki Samla kanthei ki la ud ya kini ki jingshem ba jing ya kandu jangki haki bor papanya ya ke MCA henrei amdan bapatiau ne shim khia satya ya kini ki jingud kumtala ra ya kini ki jingud ki bor jang ka MSCW ban kiner ki kiti bishar hok halor kini ki jingsha pen tho bria ya ka long renyang jang kini ki khana kan thai ya ka MSCW lapen Khubor da ki an kari bat jong ka jilla ban long ka ying ka shari ban tokit ban wat bania ban bishar ban raya kinu ki jingsha thombor jang ki kan thai ki long kumi bat ki khanarin haba ka MSCW kala tokit bat bishar na baro kilyang halor ka nika jingud bat jingkono jong ki khana kan thai kumju ru kala snap sani bha ya ki jubab jong ki nong penyat ke MCA khamtam ki tu ki bala sha kno kala shamba kita ki jingkono ki long shisha ki basongnya bat ki nong penyat ke MCA ki la listing ya ki kamram ban yada ya ka akor ka burom jong ki sama kan thai hapo ka jing penyat jong ki kumta ke MSCW kala rai ban kuntu shiki bor ke MCA ban slet kam mardor ya u assistant manager ban sdin ring in ya u head coach ban penshitom disciplinary action ya sangut kinong tray jong ka MCA ibu mo kania kala kania ka case jong kini ki under 23 women cricketers team kala kta iki babon mo ini syukwa ban chai kan dia kania nama ba ni la le iki bade ba ban chai nung pong du e bam de ban shimani kini ka case ki wan jordan kini ki kana but maki kila up na do banai December hadu banai May mo kata mut san banai ba kila shuab isawan check commission but ni sa shimpi ban bat hangta bania kendo bat kim de bania kendo ban sien ya kendo tu ban sien ban sung tho mo ban sung tho e kata jing e ka jong ti bat the reality then jong problem ke jong ti they based on that but there can is a khot ye ki to bin pong ba ki complain against the head coach but way but there the assistant manager no? But nilapa kita di I'll take a short break please stay for tea na so nilapa kada gijing shisha kula violate in the Posh Act no? Sexual harassment at the workplace but ni so si ban ong ya kata tangga le no kat kon jinja ka dong kata ke ni pen kendo ya ni kendo she ki mo me de ka long fe kon ni kendo she ki ban sngam ki ke ibu ki tai but pen kendo ya ki ro ka tu kena complain ya ki te ni la ba ka de jing shisha but makiru kim la hi ban ben kata na ma ka don shisha ka don they based on that ni sa make an order but can make a recommendation from head coach but can suspend not you suspend you tu kan ni benai but kamtam le bam dan kenjing ya dai e bet kana mani pendo e bet kana okay the your assistant manager they ni recommend ba sha ban dismiss ban Weng no marka kla kham long ko kham associate jinja the na lor kata pada kadon kini kijing puli pada ba kumno kini kena kila ai kini complain na do December bat mai tarik ka email maka email ba kini ki officials pada kinam kitkam jong ke MCA pada ki campaign kya kemya le ki arsi ila ban ong mo ila ban up kan henry do san banai ban up pada kala ban ila ban tiang mo di namar makiru kita kisah mo kita officials ru kita nak complain dia mengingi hak hak yaki mai is the girls complain semua kalau ada nak complain juga itu kena nanti tinggi hak yaki but nia kedua nia keren but ni singap ki statement jong ki but ki bagi orang yang halor kan ni but kedua ru but ki kaptu kan ni kena nanti mau namar bani di benong fair mo di benong Shillong ni no but ngilap kaptu kat ni kijing lap baik sa nang ya thon po legal consultant jomni kamba kawai ngilap an ong ba ki ai kita ga daw ba kadon kita election to Khubor but kadon ro kita ka court case na ta daw ki pun kam
Henry gijing keli yang ni pada kalong kumlia kan ni susi benong she sing asit klaban klap kan Devi bon kam ni ro khoi mo Henry hadu san benai dia ketuk san benai la banja ki bon ki gijing mai ta ki khna dan ki gijing ja a lot of things can happen mo ta ka ni susi benong ba ki la le ki benong benong morally responsible mo benong instinct ya kan ya kam ta dei ba ki khna safety ki jong ki the very people that they're there ya kita ki ba ki don hang to ban ya rap ban ni ban ya dai ya ki ya kata ki mle mo de ki ho ya kata ni ya snow ba president ba ong ba kala dei ko for ba ong kham wan pala chko office na ka dau pe hi ga email tamam dan ba ya thoyo kata ka de ki jing ong ki jong de ya kata pada long issue ong bakale ong institutionally constitutionally and morally he is responsible also but kiwe you dia kata de way Andre ya unio operations manager pada ni yo I ba ula de ble ka kamram ula de bi tho ya treasurer but you secretary ta kata de tang kamram ka jong te ula de pala ya kata yang appreciate ya kata no ya kata ka jinglong sure jong ban ya tho Andre kem ban shu pada kan tang kata ba sigi kan tu barok khai bam dei ban chu ngap tang yo snow and rehab yo I ke jing jakom kine phi ban kham me shakmat kali jing kali wat bale kem le mo tang kata kan chu dan kata ka jing khat ya kan ne ka jing le ka jong kini an got mo and re ya secretary pada but you treasurer pada te ni so tho lagi jing ya kali jong ni pada statement ka jong kine but kan sebatai hadian ba maki kilatip tang ba le se mo kum kata ba ong ba ki bo kem ki ken sting ya kan ni mo ya ba ya kan ka kam but ki shim kya ya kan ka kam but they are responsible morally again constitutionally and institutionally responsible for this no and they dan kata ki kem bo ro ha bo kan ka new apex council I think that ki ya kan do meeting hadian ro ki kem bo kata ka agenda mo dia ya kataro kumbangila apa shisha but means kin sabatai bahai napo legal council jongi arwan kin sabatai bah ke stand ke jong the secretary mo tingi sosi ban crunch funky ni ke bro khoi ta pa nyap ni pada kata ka order but ke recommendation mo kat kum ka por ka pangidan mo shupni ya kita bagi lale kita bagi kem le ka badai mo dia ka shong ba ka MCA kata bagi jurisdiction jom kita kile ni shupni ba ka finding namang ni we have to be true to what we are hearing mo and nothing more nothing less dia ka shong ba ka MCA ka le kat kum ka board ka constitution jom ki kata kam dei ka thma ga jom ni ka thma ga jom ki but ni ro ni bun kam ni kwa ro na phim beling ya wan man ta si ro ban panchai kini ke eng ki nang ba phim nom ya no ge phi kwa ban kli no man ta na mal beling ni kwa ban ya bun kam ni ki we te kam ya kan ni ngi la dap te ka kam no ni la panchai but kala dap hopefully kam nom wan chu ha ni na mal bani man ka si ki la mi ki kam mo de they mean will appreciate the press also unless you have very important questions to ask us that we are not clear about long kat bala hi to ai ni tre ka kam jong mo but ya ka badai pada ka thama ba ong ti badai ke kijingnya ka jala ni kijingnya ne ala ni ke badai shabar pada te kare ka another domain mo ba bam de kijing MCD mo te ngishko pan ong ba tang kan dia ro ban kumbang la de kran karang ro ban ye le inspection ban ye le pet but kipon kijing dona shisha but kila ban there's room for improvement mo kum ko khatam ka bam ka di nutrition nang ta pada ka jing long ki privacy dan dian pada ko ta kan ter te be ka jing kan tu jong ni pada ko khado ka dei na man ta ki current officials and the president dan pendep no ikan ka kam wet no kana ba kam nom don kata ka jing tu te ha ka jing kam pisa kam tam kana ba kim nom suffer mo kim nom don jing e te kini kinong kit kam ka wei kata bat dah baki jing e ka don hang ta kini ki affect pada ki cricketers
kin nyele channel kin compete the very dream that they have that kin numla ban le kata tini kan tu ya baro ba kin le wood ya kan ya kam namba kan yat bet no but cricket team we wish the best ya kan cricket association akan nang yat chakmat kan tiu nam ya kan ta riba jadi lishibon ngan IT sab di mari di jalan ko kin ko dengan dalam commission research kenapa lalu ini ke kamu ini pati ini pun kita nak maka komite keberadaan siapa komite kebetulan kita buat musim kamu cuti kita itu makasa kita kalau itu thai berdan do chu pencai kumbala ong madam mane chapang kini to akan ni ke case chung ingta ni don akli ki complain jing sha complain ke ban kong mat complain ke ba complain ke ban kong ke dei complain ya armut ki respondent we de head coach we de assistant manager complain ke ba pe de ya ki sawut ki MCA member ki babat ha ko por araja pusan telang kumaplai kini ki order bagi guidelines jom ni la lakba itu armut kemut kila hak ko Posh Act tekan dia kan matai pia kan ke section 2 jong ko Posh Act ko ong ba la dai no ki baya hak ke be trailang kin la da ki ay kini ke remarks ma verbal remarks ka panlong bom siutanat ikin thai kin hak ko ta ka actแต่อุเฮดพูดช่วงนี้เราหับลังบากตากเซกชันจงกับ Posh Act แต่คันเดียดเนี่ยอุ assistant manager ประเดี๋ยวกับคำลองแพทย์คันเดียดบากับดอนคันเดียดกับ physical touch รู้คันเดียดแต่ตากระดาวงี้ละ pass through อีก order ไปเยอะ head coach ก็ได้เป็นปัน suspend กับตัวกันนี่เป็นไงเยอะ manager ประเดี๋ยวก็ได้เป็น terminateแต่เรื่องบากูมันเนี่ยกิลากลีบาเรื่องบาอยากกินกิสาวดเด็กกี ex member จงกับบัดกี present member จงกับ MCA รู้กิลาหาพักกันดันบาบัลเลยกิม take action หาตัวกับพอร์ตอยากกินกิ complain ก็ตากไว้ complain หา3 December บัดไล่3 December จง8,000แต่เรื่องบากตางิลา pass ยก order รู้กุมบาฟิลอยบากับ MCA เรื่องบากับ ombudsman จงกินชินยก disciplinary action นี่กีแต่สักวันก็จิงกลีมันเนี่ยบางทีองบางานเป็นชายคนเดียวเลยอี present president อีกแล้วงั้นมั้งแต่กันนี่ก็ case กับ poison อีกคำเดียวกับ case กับบางทีองแล้วก็พาร์งกับซูโมโต้บางทีละชินฮีเลยก็ case กับ file complaint บางทีตัวกิสาวหมดกิตัวกิ complaint นั่นแต่ดังบางที complaint นั่นกิตัวกิสาวหมดบางที file กิเป็นมีอีกนี่กิกระแตงเรื่องหมดแต่กับคุมกับ civil court civil suit งานเป็นชายคนเดียวนี่ละให้กับ court กับละบันอัด respondent และได้มีอีบางมีดอนกำเห็นไรมันในหลักประเทศมันนั้นบางอย่างข้อดีอีpresent president นี่อีบางดอนกัมบัดงี้งิมละรุกกตัก extend บางอย่างชูอาดฮียกตัวเต็ม respondent แต่กระดังงิมละปันอาดมีอีเห็นใน complainant บอกไอ้เนี่ยทรายไหลอีก report อีก order ว่า complainant versus respondent แต่ base นะก็ต้อง complain ไปปฏิอาขณะมีไอ้ order base ลังบากตุ่มแต่กระดังงิคลำpass อีก order ก็บายได้บันอาดบัน respondent อยู่President Henry kumba on madam mane nila ai ya kan ik order pada nila directly ya i president MCA president jong MCA but in kitkia but in follow up ya kan ni but ban pentrai kam ya kan ik order jomi talupur ai por i live house ni in compliance ya kan ik order ada in comply dengan order akan kadang in comply dengan order ke commission pada kan perkat dak welcome kumno benle bangin dai gitu thai kiba le cricket taba shwa katang ke pa etivan nyai sha live house ni by president in ship khai kan ni kam ni ko maka long ko magla kili ni ko ba ni ka kam itala foi kham chingai par le si la ban do lo ki jo so wat so si yin bisa ti ti ki kham do ki yin bisa ke ka ba ko si haki kumuyong haki case kino ki aggrieved person lada kim sultanat ya ba order kila ban appeal ya kata kila ban point don raya kata ka nimla raban kan ki ban let shakot lada ki let shakot ni pedang ila follow up ya ke procedure kat kum badai kat kum ka ak ka bala ayang ni ke bor ban follow ni la le ya kam ban kam ta ka shong haki pedang ya kata lada ki let high court and other courts ngi tiang ya kata ngin ni le